Tonto Tozelinda beshisayo Nomisimo smantonto Izolo nje emini sihleli sinabafethu nje njengoba sithanda ukuyidlalela sinabafethu. Ufika umuntu uthi cela size sosiza ngale simgubhise yabo. But then angabi specific ukuthi simgubhisani futhi. Yabo. Sesiyasuka sinamasho sithi asameni siyolekelela ngoba phela ngasi insizwe ehlala ihlele endaweni yabo. Masifike siyagubha. Gcina sekutholakala ukuthi kuba yimina futhi othola ukuthi sime phezulu kwesikhumba manje. Yabo? Bangibatshela ukuthi nathi isikhumba ngime phezulu kwaso babasikhanyisa bayabona yiso. Basabe ngisho ungena emgodini ukuthi bagubhe bona. Ngibuza indaba yenza ukuthi basabe ukungena emgodini. Kodwa balokho phezulu bagubhisa thina. Ngigubhe. Sengisagubha kanjalo ngingana nengubo eblue and white. Ngiyibonile futhi blue and white. Ayingubo le blue and white ukuthi ngiyayivula le umuntu lo. Nangi ngiyambona kanje. Sengiyaphuma ke sengiyabatshela sengigubhile sengiqedile naku sengibonile umuntu. Sebathini ngingene phakathi lapha yana ngimthinde ngibona ukuthi uyena impela vele umuntu lapha. Ngingene vele nangempela ngimthinde ngiconfirm ukuthi uyena umuntu ngempela. After lapho ke siqeda ukumgubha kanjalo kwathiwa siqhubeke futhi sibuyisele inhlabathi simvale. And futhi kungaziwa ukuthi sike sagubha lapha yabo. Because then yangazi ummeli wabo uthi sigubhe bese siphinde sivale ukuthi ngimthamzwanga kahle lapho kodwa nje ngimzwile yabo. So la ngitshela intatheli mina nxa ukuthi ngifuna nathi singagcina mase singenele ukuthi sithole isinqaphazelo esibi yabo. La thina besazi ukuthi siyasiza umphakathi yabo or umndeni or ilunga womndeni lo besusiza. Basinkomela ke izolo ngomkomelo omncane u250. Sithiwa sithenga uBlack icase salithenga wathi wasihlale la ubusuku bonke sikade singayindawo just in case kungafiki abantu labafuna ukuthatha ini isidumbu bese sehleli ubusuku bonke lapha namhlanje basithi siyamkhuluma nomama samtshela ukuthi silambile sihle lapho uthi thina sigreedy ngathi sifuna imali in wala yabo. So singaxayeka ukuthi ukusho kanjani lokho nxakeka ukusho kanjani lokho sikadile ubusuku bonke la belokhu kufika imoto futhi kwayizolo sihleli la nqaba imoto efikile lapha abafuna ukungena lapha nqaba abantu abafuna ukungena lapha behleli isikhathi lesidumbu lesithini.